Premijerom predstave Ja, Medea i proglašenjem pobjednika festivala zvanično je završen 22. TKT Fest. Predstava Ja, Medea grupe autora u režiji Damira Altumbabića i izvedbi Ivane Petrović nastala je u produkciji Teatra Kabaret Tuzla. Meni je Medea jedan od jakih likova u samoj antičkoj drami i nisam nikad mogla zamisliti da bih ovaj lik mogla ostvariti, ali vrlo sam zadovoljna i sretna što kolega je imao tu apsolutno povjerenje u mene i što me je vidio u toj ulozi i da sam imala priliku i zaigrati i prenijeti sve te poruke našoj publici. Ja, Medea je priča o Medeji i njenoj sudbini, ali prije svega ovo je predstava koja postavlja pitanja šovinističko-patrijarhalnom društvu o tome zašto jedna majka ubija svoju djecu ili sestra brata, šta je to što utiče na nju na taj način. Odlučili smo se za ovu predstavu jer smo željeli baviti se temom mizoginije u našem društvu, željeli smo ukazati na probleme koji se tu nalaze, najviše ponukani svim ovim dešavanjima koji su u našem regionu, a tiču se nasilja nad ženama. Stoga smo odlučili da jedan drugačiji pristup napravimo u predstavi, to je bio kroz kabaretski pristup. Govorimo o jako ozbiljnoj temi, ali vrlo opušteno, ali u jednim dijelovima, a u drugim dijelovima vrlo ozbiljno i direktno upućujući na publiku određene poruke. Ostala sam opasna, sposobna, pametna. Naučila kako se prave i lijek i otrov. Opstala sam sve ove godine. Moje ime izaziva strah i jezu. Danas nisam sama. Ima nas mnogo Medeja. Iskreno, kad sam dolazio u predstavu nisam znao šta da očekujem tačno, ali iskreno ovo što je Ivana Petrović priredila je stvarno bilo fenomenalno, nešto klasično, nekako prikazano kroz ovu modernu perspektivu u staru antičku, što i dalje je bitno i danas. Imali smo ženu u predstavi, a nije to samo Medeja. Medeja su sve žene, sve majke, sve sestre, sve žene koje se bore za život, koji ljudi na neki način i omalovažavaju. Ivana je bila zaista dobra, aktivistička, kako inače bude, i drago mi je zaista da sam mogu čuti ovako velike riječi i na novo interpretiranu Medeju. Meni je pripala čast i zadovoljstvo da kao dugogodišnji saradnik i učesnik u svim realizacijama Teatra Kabaret Tuzla dam svoju riječ na kraju ovogodišnjeg 22. TKT Festa. Ovo što smo vidjeli večeras je jedna izuzetno zanimljiva predstava. Riječ je o predstavi Ja, Medea, ja. Riječ je o jednom izuzetno zanimljivom, vrlo kvalitetnom, jako kreativnom teatarskom učinku. Radi se naime o transformaciji klasične antičke tragedije u politički kabare, ali bez ideologije. Dakle, kabare koji izuzetno kvalitetno govori o borbi žene danas za ljudska, elementarna ljudska prava i preživljavanje u društvu u kojem smo se našli u ovim uvjetima u kojima živimo. Dakle, jedna predstava koja je disala zajedno s publikom, ili bolje možda reći da je publika podijelila dah sa ovom predstavom. Bilo je trenutaka kada smo zaista prestali disati očekujući da vidimo što će nam Ivana glumeći u ovoj predstavi kroz ovaj kabare sa stavom reći. Dakle, ovo je predstava oslobođena ideologije. Ideologija je put u bolest društva, a ovo je, što smo večeras vidjeli u predstavi, put u ozdravljenje ovoga društva. Na koncu želim da kažem i koja je predstava po ocjeni publike pobijedila na ovogodišnjem TKT Festu. Najveću ocjenu publike dobila je predstava Sjajne stvari u produkciji teatra Exit Zagreb, 9,41 ocjena.
Eto, to bi bilo sve za ovogodišnji 22. TKT Fest. Čekamo vas sljedeće godine.